we aya kinungua solution I think ni kwa humili ni kwa tutikile how me mabwa nisi oneka kupua kuku kwa ngumu kupua kungi emotional na kaonge ukanewo yes emotional torture kini kibekita kugezindia we waona mundume aile bandu asizi bandu bamu kana kusiyezu nanda kwene kana kutukiza nande kuiwa mundu ndena kauma ke bandu ati no kwenye mukaka na kuiwa bandu lakini torture elo nengeto kiakili sio tuinena yakaone kaone na in fact ukwana na kwa yu onakaba ukamale chenye nundu kote emotional torture nundu ne emotion nicho kitu ukiza kuona mayoza kakanda akeso kana mundu akade omundu mjanja niwezi kana pe mundu umekwangela kani no na oyipe yange wasi ya effects ya corona nini ile inaiko niwezi mundu pe mundu umewaise we ibinde ya corona it's true kana biazala ya baloka now then almost 2 years down the line na ndata bya muka nundu wako react ngola mundu no react aikia so you mundu umeokela kwa jamu kake kyo zuti neza ta wendete uyane nona akathia akabaika izo nundu nuko kyo tabia mukai nini naise we akandabia zalo nathuki nundu mukande muelewa ziambe yo mu pressure awe mundu ba muthemba mwao ciana cia kuya nini ekini mutabikiro kemwe kina happen katika estate kitu jamaa nokie asia we na jamaa lo onokie asia we kalafu almost aulia utakwata we nizunune like bitijiki utokuba ini cho kike kwani mujamane yuati iwe kati muse kwabanye miyo udilisa ukaima inyondia kuilo yoneki mugeo yani mugeo yani kwanza jingala mena ya uweni muka jamaa uzina no bani tutu naye no kawe yumuka ni undu wewe mama wako ilobi na muka hiyo mzee azia it is a problem with problem kwanda bi emotional torture zile jamaa uzina nini and the problem is na kweyo wane la you eko ya muziko ushago na ekuku na ni wakati ya kwani akaza na ndio kedi nyati aketese kakamba kuna siku nukite akewa uka kana nukoke yes we bandu tunena mboni we mboni no buwe nikibeti ndikize kana nobo kubuwa gugu ni pepe kubuwa gogonge kizungu dry spell we nage bubu na ndo mukita actually ni yunga kokoza kwaka kaboa kuonwa unengete dry spell we kata kawo bwana dry spell ni kwini na chubu nomba ndukenda necha opuzi sipindwa lo kigita ndukigita ni kwanza na waete kwato opuzi kikoma kwaziana hizi niko waziana kana keke ata mutoi wa mota baka alama ndo makuomba yule Kumele na yuko mbuzi yoda ando maguma ando se ndo yati suma ando maguma kimele kumele kaka kumele kaja kule mundu kwa hata watchman jamani watchman egete ke watchman kitandani watchman unengete ka dress unengete dress ndo nengwe okay nye true nyeno ni manda mundu tukanena no mande mundu tukanena mundu onge mundu ome ukamweleza madena makwa kana yu mabio koza kakanda aje ndanga ko mata watchman ndanga ko mata watchman tukate udinza ngiyemba yakudinza tukawete okay ndikawete pe bwana unakulilie unakulilie onge niki haume motasiki ya device imukuma kwa ibetishenu panozwa muzunge yamu yae owaite nditema niwenda ukulia ka omu device
Unataka kwenda. Kimetikisa kitendo ya matenda. Ndio mudi ukamukule mwiminara. Okay, well. Sasa mzuri Maundu amba ni venja. Mundu kito mutinda. Mutume akikamba. Mwena mundu kito mutinda. Ila kibo twasi aume. Akaitumele. Tumele kwani akama umelile mwizo wa mundu natwiri we mundu ume ndio ke mamudha ake lakini we mundu na we remain mundu ume na we mundu we na emotions na tutekana na ego isia yes ati ni ngobodwa ine thikwa umela nundu mathinazi mundu kwinenge ukona mundu beni wesa na lakini ekalile koko mukanange ugathe unyona no muzetu ni absent minded nezi ona mutumia hon ni kuzetu ni no nuzinga ona nona uzi umete nomba na mungu na uzi umete nomba na mwala mekumelelwa uzi ndikisi lakini uzi wanakaunu enangalite yazi bayo tutunga mitibaya lakini umugo bali na ngongwasia hii na ito tokumelelwa na umela kwe westano ndukatwike letio ukanisamba se nira ni ndio ngatangazo vandu letio ne ngazia kimaniria kibe ndika notice udigo woni wake sasa udigo woni wake sasa udigo woni wake atondo tinathi gugu na kundokambe kutwika kunde uthio ndangaza na asante sana mwithukisia ni kuendania na ito nthini wa wasia watumia comment baya kana no withobo wa comment ba comment isu ni tumesoma ndethe no wabuiwe wegia tamba ile we solution ine ba na umetunene lesa to ekakume athi na wako mana ojimani zewe na ojimani nomba na ndumwandikita ana asante sana no subscribe ke nikikalo wasia wa atumia Adhiani FM Adhiani TV nyene tawa mutumia mukamba munjanja ono la mutumia wake kamba nake ono la mutumia wiki ya trouser azagite osanzela kamba kuitwa ndine nenye tete bangungu bangobe nkungie bau mutone mausio ibie tatumia ratu atiwe ende ba kizanga yenye mkungie ba na moyo kotwete madina chiko na madina musini owitu bandangalia mutizo asiuli na alama nengie kibeti ba chengo namba masioko unaika nenge mwetu enu nionake na kuna uitho muonesa ena ukundia kauonesa ndo angundia ba musombai kakunde iwa ba mokiti nene mokunde ba na beke ndo kiende mutahati nenda ngumongela mulati umetwiko na liveti kunde iwa munene na ibetini ngenda withisi yakoto bwana muinena na ngai ni kwa biubiye ko yes na my 20s yatongelo metuka na ibeti muye ko to mata